Sikhulu isililo endaweni yaseBergville lapho umphakathi ukhala ngokundlula emhlabeni kweziguli ezingeniswa kulesibhedlela osekube kwelinye izinga abangakaze balibone ngokusheshsha ngesikhathi esifushane. Umphakathi ukhala kakhulu ngobudedengu bonesi, ukunganakekela kwesibhedlela nokuningi bayasikhulumela. Khala ngesibhedlela esiza umphakathi futhi okubhlungu nje baphele kakhulu abantu kulezi insuku kumele ngabe nje ushaya nawo nembeza. Yiyo lento lena esikhalisa kakhulu. Unyaka nje lona uqalile mawuzizwe ingane ekhuluma banengaba abakoti abangasabuyelanga emakhaya. Wayena lo mphathi njengoba angafuni ukuza esizweni. Asimusa ukuba ihub yokuzofunda futhi nje thina la ukhahlamba singama experiment. Abantu ngibafake lapha kuyesibhedlela ngesikhathi esiphambili bale. Akho noyedwa wake wabuya. Angisasithembile kwalesibhedlela nami ngasaba ngisho ukuyakhona yini. Natural cause kanjani because bathi mistake from hospital. So nje thithi kuze kube today closure asikaze siyithole. Ngoba sikhuluma ngempilo la. Ngoba thina nje singumphakathi bese kusimple esihlalo. Besifisa ukuthi simsize ngemashi nje siye nemawuzi. Sonke singama victims. Akekho ngesi victim. Kodwa kuyaye kuthiwe akufanele ukuthi na ulungise okunye bese ubulala okunye. Kodwa kuyaye kuthiwe ake kuqale kuboniswana ukuze ngempela le ndaba mangabe ufanele izifike kupresident ayizifike kuyena ikwazi ukuthi ilungiseke. Ngoba mangabe singakhulumi mangabe sithule ngeke kwenzeke lutho. Umhlangano ke akusiwethu namhlanje ngoba sizile ukuzona address. Sizothola yonke information kwabantu iexperience enibe nayo ngesibhedlela noma ama family members noma omakhelwane noma uwena noma ubani. Ngicela ukukhulekela kundaba ezitha engekho dinankulu nezindima zonke ngiyakhulekela. Size sonke samangwane siyakhulekela amakhansela omkhandlu akhona phakathi kwethu asigcinile kulezi imbizo siyakhulekela kakhulu. Kona wonke nje umuntu okhona nobhala kandaba ezitha siyabingelela ama CDW akhona ngaphakathi kwethu mama uHlongwane udadethu Mazibuko kaMazibuko siyabingelela. Cela ukubingelela kuona wonke umuntu okhona. Igama lami uNothile uMamzinyane Shabalala. Ngikhona la ewadini kuward 4 eMkhomanzane. Ngizalwa ke eSandlwane. Udaba esihamba ngalo ke namhlanje ngiyazi ukuthi umphakathi uma ungibona uzobamba nesithombe sikasekela meya. Namhlanje angizile ngesigqoko sikasekela meya kodwa ngize ngesigqoko sokuba yiboard lasesibhedlela. Lapho ubamndaba eusihlalo wethu khona. Lokho kokuqala bengifisa ukuthi ngikucacise ukuthi ngize la njengeboard lasesibhedlela usihlalo wethu ubabundaba. Mphakathi njengoba sila ama board members amele umphakathi. Uma sihlala lapha esibhedlela sihlalela nina. So ke kukhona esikuzwayo ezinkundleni zokuxhumana ukuthi engathi kukhona ukunganeliseki komphakathi. Sase sithi ke before sihlale siyiboard uma ke sesihleli sesiyiboard ephelele sisuke sesihlangene nabaholi besibhedlela bonke abaphathi besibhedlela ko CEO ezini kuze kuyoshona phansi. Sasa sithi thina ke esiyingxenye yomphakathi nabo besibacelile ukuthi abasiphelezele size nabo emphakathini waphela siyibhodi sonke. Babhalile ke incwadi basho ukuthi babambekile lapha nalapha angeke bakwazi ukuthi babe nathi. Kodwa ke thina ke esithunyiwe ke noma esimele mina okufanele ukuthi masiqala sivule umlomo esibhedlela sikhulumela nina njengomphakathi. Ingakho sithe sicela ukuza emphakathini sizolalela ke sizwe kuphuma kini ngokwesikhalo noma ngokwezincomo ngoba ngeke sithi sizele izikhalo kuphela nezincomo siyasicela nalapho kufanele siqinise khona si-improve khona isibhedlela nama clinic ethu
kuze umphakathi ukwazi ukusizakala ngoba isibhedlela siyimpilo yomphakathi usuku nosuku. Ungathi right manje emva kwemizuzu ewu30 sekufanele ukube ukuthi ngabe usesibhedlela. So ke mphakathi ngiyazi ukuthi ke mhlambe kukhona abazothi bazoke basitshele kahle ukuthi nokuthi angeke simtshele namhlanje ngoba lokho sizokuthatha zonke izinto enizozikhuluma sibuyele nazo kwi-drawing board kwi-board members siphelele. Enkosini yaMangwane uNdunankulu nomkhandlu wakhe wonke ngibingelela isizwe saMangwane ngiwukhansela uMazibuko eWard 12 ohlanganisa uFort Ipojo noKompela noMhlathuze esibhedlela ke sikhuluma ngaso ngokomngcele sise Ward 12 okusilethela usihlalo weboard yasesibhedlela benesigungu sakhe sonke bethi nazi izinto okukhulunywa ngesibhedlela sethu asisondeleni sibonisaneni sixoxeni ukuthi kungavinjwa kanjani lento endikangabenza lesibhedlela njengamakhansela asikwazi ukuhambela ekudeni isizwe sibhubha esibhedlela sethu asibekeni imbono sibekeni isilungiseni okungalungiseka ofanele sikudlulise sihlalo sikuse eprovincini noma ku-national sikwenze lokho. Siyabonga. Kulekela enkosini yesizwe saMangwane ngibayede ngibingelele usihlalo wethu ubaba uNduna nohlalo webhodi namalunga wonke. Nginesikhalo esisodwa ngiyabonga nje ukuthi lesikhalo sami ngilongikhala lapha ekhaya ngithi ngifuna ukuya bangikhuze ngithi ngifuna ukuya bangikhuze kodwa lento ayisuka enhlizweni yami. Ngomunye unyaka lapha ngithi 5 years back or 6 years back udadewethu washaywa i-stroke walapha eMkhomanzane wakwamkhulu base bengifonela ebusuku ngo4 bathi nangu intombi seshaywe i-stroke. Ngavusa umfana ngathi gijima mfana yomthatha umuse ekliniki eOdvasuku ngoba yiyona esebenza ebusuku leya kithi seyavalwa ebusuku. Wamthatha umfana wamusa le ekliniki benodadewabo wamfika bamthatha amanesi amfaka egumbini base bethi ke ngingahamba samcubungula bahamba babuye ekhaya. Mabe mcubungula laphana utholakala ukuthi udadewethu usebenza le Mnambithi ikhadi lakhe likhomba uMnambithi bathi ngaba ngeke bam-athende ungwase Mnambithi. Sihleli phela sithi ukonesi lena eOdvasuku sisizwa indaba sebeyafuna hayi lowo muntu loyo akasiwa lapha emlandeni nimuse eMnambithi ekuseni. Into yenzeke ngo3 ekuseni ngo7 sokuthiwa simlande simuse eMnambithi. Leso senzo leso ngolwazi lwe-stroke kufuneka bam-athende within 6 hours abese athendiwe. Uma kwenzekanga lokho sizamphinda. Qala-ke manje kwasuka udadewabo le onurses court wagijima weza la ngalezi khathi wayafika uyamthatha umusa-ke kulo Mnambithi lona abathi ungakhona. Uthe uma efika le Mnambithi samphinda okwakungavikeleka ukuthi singamphindi bathi lapha akaye eMnambithi abazange bam-athende. Hayi ngayifaka i-complaint ngiyifaka esibhedlela eMaus beza onesi kwakukhona usister walapha eOdvasuku cha wazoxolisa baphaka umzandla baxolisa nathi-ke sabaxolela. Okuyinkinga-ke manje ukuthi uhleli phela manje udadewethu uKhokhobela uthe kanti wayengalekeleleka. uKhokhobela uthe uney'ngane unabazukulu ufuneka ahambe ayohola ufuneka acezile kule mali yomholo ayohola. Ngithi-ke engikucelayo ngokwephutha le ngiyacela phela akanakekelwe lapha esibhedlela lesakithi eMaus isona sibhedlela esikhulu
esoshilo noma gambukazi lesi sibhedlela silungisa konke maqondana nempilo kodwa khona osekukhona manje lesi sibhedlela uma sisibuka sisiphenduke yini lezi standard enkulu obani labo abakhulu phela to ama-varsity sesiyi-varsity umuntu ufunda le kubo la efunda khona afundele udokotela bese ezopractice lapha uma sepractice laphana ziningi iy'ngane ey'fika laphana zipractice mawuthi uqala ukuthi uyamjwayela uyambona ukuthi seyifundile ahambe nangiya eMnambithi nangiya le eMaritzburg sehambe impela sebuyele ngakubo kusho ukuthi lokhu salithi sekuyini ungoye yini lezi zinto enkulu uyabona manje ama-university lawa yiyo lento lena esikhalisa kakhulu unyaka nje lona uqalile uma uzizwe ingane ekhuluma banengaba abakoti abangasabuyelanga emakhaya ukuzosiphekela singoba ziningi iy'ngane zethu ezingasabuyanga eziyoteta laphana singabuyi yila abantu abazofundela laphayana ngempela lokho yikona okungathi kuyasiphazamisa kulesi sibhedlela besazi ukuthi mawungene khona sike saduma kakhulu ngesikhathi seyifuba isifuba silashwe emawusi mawuke waya khona emawusi impela uzobuya uphile asisaphili ma namqobo lami lezi yangane sezike zathi kimi hey mkhulu kufuneka ujove thatha nayo lokhuzana uzojova buya ngolesithathu nalo sibona ngathi ukuthi kakhulu buya manje nje ngathi ngawo saphuma nala emnyango ukuthi minolibu angithi ngibona nje mina ngiyakwazi ukuhambela zindaya enkulu kubi kakhulu la kuwena ngabuyela ngaleli suku azilishile ngiyafika enye ithi hawu mkhulu namhlanje ne-BP yakho yehlile noshukela wakho hayi unormal nje ukahle hoyi mkhulu hayi ulungile wena ngithi kayi ngicela ukuthi ongingcoleke ngithumele noma ingane izongithathela amaphilisi ngoba mina manje ngenafika nithi ungangithinta nje bese ngibabaza kakhulu ngibabaza into engekho hayi mina laphana sengikhathele ngiphakama nje hey umuntu engabala kube kuningi ngesibhedlela iMawosi before nje umuntu abeke kumbadlwana ukubonga nje mhlambe nokwazi ukuthi khona iboard ngoba eshudiye nami bengazi khona iboard ekuyona esimelele iMawosi mhlambe ngabe ezinye izikhala zange zalinda mhlambe ngamuntu uhambise ngechannel eqondile ukuze sikhona uku-attendeka mhlambe ngingakabuzi nje ngicela nje ukubuza eceleni ngostad ngiphathe kusebenzisa no ngiyabonga ukuthi ngiphakama manje kanjena mhlambe zine izikhalo njengothinta kahle angizokugxila zona kakhulu ngoba one iMawosi lapha ngihambise usibalo wami iMawosi nomntwana osikwe ngesikere la ekhanda wayoteta wayena umntwana ekhubazeke engakwazi umntwana ukumela nokuqina ke manje ngenza yini iMawosi ngeniswa ukuthi lo mntwana wase semdala bengamnikanga okuhlala ngase mina ngibuza ukuthi ngabe iphushaleni leli konke kungokwenu kanti why ngasakwazi ukunakekela umntwana ngendlela ngona efika umakhe nyamdelela kuphela bathi nje kumina akaboze ezokala uthe mase ukala ngempela ubuya naso isihlalo futhi vele khona okungenzeka ngendlela ngaphakathi yindulo wesibili umngane wami ke ngibuye naye nje esengozini yemoto bemthunge ngaphakathi bengamgezanga itishe ekhanda ngafonela umzizi umphathi isibhedlela ngathi kunomuntu lapho unosuku lesithathu lapho uthi akaza nakeke lo muntu ngiyamfona ngitshele efonini aphela zami ntawu-10 uthi kwanga umuntu abuza ukuthi ubani ukubanwa kabani wathi uma yesukuma zange sishone ilanga kwamaye nduya eyabhek lothuli kwamaye esinda lowo muntu angiphathile njengoba ngikhulumisha nganje ukuthi njengamanje la kuthe la sithe udadewethu ohlala eMaritzburg engimlamayo uhambe udadewethu omncane wasekhaya iMawosi bahlezi nje angazi mina ka2 hours noma 3 hours ekhulunywa izindaba wavula nje umnyango wathi
wathi hayi ngisuka eMaritzburg bengizobheka ukuthi lezi ikhali ezifika ngabe ziyizona yini usho gama manga dlala nje ngakho uthi bamjaha bamfuthe egate iMawosi ithi wesisi namanje sengimsha ukugane esitulayo uthi mafika esibhedlela akabula yini angiphathi ke manje ngikhuluma nje kumanje la kulezi inyanga ezimbalwa sizona siyanqaba nje umuntu mekhulela kabuye iMawosi futhi ubhekile iMawosi ubuye khonkile mangivile mnambe uthi kuthiwa wena ukhompe ngorong nje uphukile nje wena ngamuntu engeka kusho kakhulu ngizwile iboard ithi ifisa ukuzwa ikhalo bese ilandela indlela esiqondile mina bengifisa ukuba iboard mhlambe uma sikukhulumayo manje mhlambe sinikana ama time frames ukuthi sikwendisha kanjani ngasiphi isikhathi ngoba sikhuluma ngempilo la ngoba thina nje singumphakathi bese kusimple esihlalo besifisa ukuthi simsize ngemashi nje siye eMawosi lesifisa ukumele ngave inkosi yethu kunilekelela ngoba sinimele thina nomphakathi nithina futhi nasinina sesifisa imashi eMawosi ezokwazi ukuthi respond or alo nje umthetho ukuthi shampile esibhedlela ngoba nangabe ubheda abasebenzi bukhona uCEO obvious ufika isibhedlela vele ngoba into esikhuluma ngayo manje akuyona ya this year futhi akuyona eya last year yindala iMawosi nje ngongena khona awazi ngalabantu into bayifundela or bayiqonda yini iMawosi yazi nje manje mawe egula umuntu ufisa ngathi umuntu ngayo konvasuke bese bayanga ukuthi uyazi ukuthi yona iclinic ma umuntu nje iMawosi ngeze wambimba umuntu but nje manje ufisa nje ukufake iaddress ukuthi umuntu wasenamjeza camp because ufuna aye eprovincial ngoba iMawosi ngeke ikusize mhlambe okugcina nje ngifisa ukuchecka kwiboard ukuthi mhlambe lezi ikhalo esikhuluma ngazo zizonkana kubona ziyafika yini mhlambe mafika kungama report abuya kwiboard ifika ithi nje nabefunda khona ngaphela into eyenzeke last year iMawosi ayilungi akho into eyenzekayo ukuthi izolungiseka kanti waye nje engasho le straight uCEO ukuthi siyambuza phela because ufuna abasebenzi kwalahluleka yena self inhloso la ukuthi kube nesisombululo so bavumile bathi imvume bayitholile uCEO uyibuyile wathi imvume uyitholile kwi district yathi angazi oba ingxenye yale mhlangano kodwa ke namhlanje ekseni ngivuke ngo-WhatsApp esengithumela ukuthi cha sekubuye kwathiwa angalokuthi eze so injalo ukuthi ke yini indaba asazi ngikuthumisa iMawosi enokuthi uyodeda sazi ukuthi mayodeda silindele ukuthi abuye lo mntwana hayi ukuthi kubuye ibhokisi uhambe bekuzi 19 December waze wanakeka nge22 December ebusuku nakhona wathi ekseni ngo4 kwangena ikhole ukuthi seshonile sabuza kwenzekeni ngoba lo muntu ngimshiye ephila bathi wophe kakhulu esikhundleni sokuba sizakale kophela umkhatha bamuse Mnambithi la shonela khona endleleni wathi umntwana ke yena uyaphila sanethemba nokuthi sizokukhulisa umntwana ngabo 12 kwangena ikhole ukuthi naye seshonile sathi besifike ekseni sizocela impahla zakhe ngelinye ifile ngocela impahla bathi abalazi ifile ukuthi ebusuku nje umuntu elimela saziwe ifile ekseni ngobani kubi bamndaba usuyayiveza bengithi ngizobuza ukuthi njengoba senenza iprogram enhle kangaka esingakaze sayibona kuyo yonke leminyaka le ukuthi kusondezwe isibhedlela ngakuthina la sofa khona ikhalazo hayi lezi zaseboxini esingazi noma ziyafundwa urafundwa kodwa akekho nanoyedwa represent lokhunjana isibhedlela sekukaningi ngiyezwa nje mawuthi uqhiyezi lokhunjana ibhodi siyabona bengiqala nokuzwa ukuthi khona ibhodi ngiyathusa nansi clinic yethu la asazi nokuthi simele ubani kodwa khona la eduzana sebefakile ke ikhalo kwamndaba mina nginecelo uke wakhuluma ubaba uHlatshwayo ubaba uHlatshwayo ukhala ngama intern la ngagcwala lapha siyacela kuye kuba isibhedlela sama intern bayafunda baphase kungenzeka ukuthi ilokhunjana imanagement itself
iyona inkinga ube washona umuntu mayehlule kuntombazana akacacise lo siphethe lapha nesibhedlela cause ngezazi izathu zokuthi abantu bahanjiswa yini but asimusa ukuba ihub yokuzofunda shuthi nje thina lawo khahlamba singama experiment kwenziwa ukuthi ama experiment umuntu uthola ulwazi segijima ushona la ishona khona isizathu sokhamba sisazi uzothola ukuthi akahlali nje ukuphathwa esibhedlela akukho ngendlela eright njengoba bengasiphethe nathi singama client abo simply because asikhokhi sivula nje ifile ngo50 bese besisiza mahala. Okunye sine clinic le iyavala Friday ukugula kuna holiday umgqibelo isonto abantu bahlezi bebambeka mawuthi uyabheka kusuka le komanzana usandlwana amakhosane yilokhu njana amaswazi sonke sisizwe ile clinic le makuyisonto ungenamali loke imali sekushuthi kumele ulinde yini Monday uyafika la Monday kusetshenzwa ukuze kuyoshona ilanga uthola ukuthi abanye bayajika ngenxa nje ukubona isimo esinaso la sicela nisilungisele yakufaka iplea it was political related ngoba into yakudala asazi noma ithathwa ngalokho yini ukuthi ake sifanishine 24/7 but 24/7 kulesi sisahlulwe nami ngiyemi nje ngiyabona ngeke nasidingo but siyacela sisebenze 7 days umqabelo nangeso bese nisifakela iplea ilokhu njana uncemile nohlathwayo indirect uhlathwayo lemaswazini ukuthi iyasebenza olvaso ngoba ngathi umthwalo omningi imouse bayahluleka sicela nisenzele nayo nisikhuphukisele izinga ibe isibhedlela ingasabi clinic so that uzolethwa odokotela nani okudingakalayo ungafiki lapha uthathwa lapha uyiswe imouse esebenza ukhahlamba lonke and yet buka nje amawata ngapha nizenihlwanise kabili okushuthi sibaningi enough ukuthi ngameli lokhu njani iolvasuku ibe ilokhu njani isibhedlela itself aswazi kama channel yini nihlala nabantu niyokhuluma isilungu lapha but sacela niqiniseke kulokhu nisho ukuthi umphakathi uyakhala makumele sibhale siwumphakathi singabhala ku traditional court ukuthi sesicela ukuthi kwenze kanje i-guardians yethu bese niyabuka ke nisikhandela ama subcommittee ke ala so that mangabe simdinga singezukuloku ukufonela ndabo nento engimini nayo noma meya nayo usimele ngemeya silungisela izinto sikhala kabukabi la singaloko simcika ngamafoni but nitholo ilapha kuba ama meeting enwahlalayo nabo ukuze information isecirculate kalulu lokho nje ngiyabonga ubani wamlanda abamtholi baje bana kumsweli ukuthi akabalekelele kodwa still namanje lelo lingalelo lomndeni abakamtholi kodwa lashonele esibhedlela abantu ngibafake lapha esibhedlela ngesikhathi esiphambili bane akho noyedwa wake wabuya angisasithembile ngesibhedlela nami ngasaba ngishuka khona yini kodwa sengiyakhuluma ngoba kubone njengoba laba abantu bayakithi wapha esibhedlela ngiphuma kanyayo ukuthi kugcwele abantu bokuhamba kuleso sibhedlela. Esicela ke board ukuthi nisilungisele lapha ya eMausi kunendawo lapha eyocomplaina ukuthiwa mawungaphatheka kahle bhaliwe kuhle mawungaphathekile kahle bhala ufake eboxini lokhu yakho icomplain yakho izolunga uyayibona leyo ndaba ngoba ukuthole lapha na umuntu ogwaqene ogula kakhulu setshekile sezuwa nesitulo uyayibona omdala ongangami uyabona akanaki wathi imizali kwazina kwaqala kodwa kwenzeki umphathi waseMausi usayolungisa usahlehla ukubane wabuyisa impendulo ngaba kunjeni lokho senikusho umphakathi ngabe akunjeni ngoba sazama ukudonsa umphathi nebhodi bafike bathola futhi ikhalazo njengoba ehlaza ukuthi abathandanga ukuze wakukhona iPA nomphathi wakhe lapha esibhedlela njengoba ethi abathandanga ukuza namhlanje ngempela ngeke bazibabuye ngoba sasibashusha ngalendlela yokuthi lento abayenzayo emphakathini kwanathi siyisizwe ibhlungu ngiyabhlungu ke kakhulu ke namhlanje ngoba ngaleli yalanga
ababekhona ababecomplaina ngokuphatheka nje ukuthi ene uma umuntu efika nohlanya abakhoni ukul-attenda uhlanya bathi alibambulayini. Uyabona ukuthi leyo nto leyo yayilula. Namhlanje seyinzima-ke mayesekuphuma umphefumulo akekho lo mphathi. Sikhulumile naye bekufanele ngabe namhlanje basibuyisela iy'mpendulo ebabethatha laphaya azikho. Sekuza okunye okukhulu. Ngibhlungu ngempela ukuthi ene esizweni kwenzakalani. Lokho abakushoyo umphakathi ukuthi sengazathi kungancipha ukufundiswa lapha esibhedlela. Nami ngiyakusekhonda number 1 Lord. Akake beme ukuzosifundisela laphaya ukuthi ene kube khona abantu abazosuka ezizweni bazofunda ngathi. U2 wayena lo mphathi njengoba ngafuni ukuza esizweni. Uphilaphi? Ewakuphi? Ewakabani? Nayibona yonke leyo nto leyo ukuthi ene uthathiwe wabekwa. Akasazi, akana ngizathini, akana nembeza. Akana intembeza ukuthi ene ngilandele ukuthi la kule ward bani ubani wenzani kanjani. Okwesibili uma so blame futhi abodokotela lapha. Udokotela uma ngizopractice mina ngizopractice la esibhedlela. Unduna uyena omdala, uyena ofanele abe khona ukuthi abone ukuthi ngenza ngandlela yini. Uphi akekho. Yini umphathi osilekile ukuthi ahambe kahle amawodi wonke. Ngibhlungu ngempela ukuthi lento eyenzakalayo esizweni ize igcine ifike la. Nami ngomunye abathola inkinga khona lapha ngihambise uma wami wahamba evele ngaphilile. Ngithe mangiyombona ngafika sebemdishachile. Kodwa mangithi ngiyambheka ukuthi ngabe ngempela njengoba bemdishachile bamdishaje ngokuyiko yini. Hayi kodwa ngiphinde ngijabulela ukuthi hayi ngoba usezobuya ngasekhaya cishe mhlawumbe unakekela usezonakekeleka kangcono. Ngaleli langa engibuye nalo ngaye ngoba ngabe sengifonela umfowethu osekhaya wemoto ukuthi hayi nangu umama la sebemdishajile ngicela ukuthi uzomlanda ngoba ngendlela abengaphilile ngakhona bengekalungi ukuthi seshe senyuka naye ngoba bengasakwazi ukuhambela. Okay, afike kumfowethu nemoto sidlule eBergville ngimfakela upetrol. Masifike ekhaya umama safika naye mhlawumbe ngabo 7 ngabo 9 ayakhomba ukuthi umama uyahamba ahambe. Sathola ikholi bathi ke ushonile befone ekseni. Emini baphinde bafone futhi bathi akashonanga kuphambane ama-file nomthatha embhedeni bashi ifayili lakhe lapho kanti kuzofika kulalo munye lo ozoshona. Bese afika ke umamkhulu wami ngoba phela akezwa kahle abathethise bese befona ngakusasa ekseni bathi seshonile ngempela ke lo muntu wenu. Kuyavela ukuthi umphathi vele hlehle nje uhlula isibhedlela kanye nabasebenzi. Mina nginxusa ukuthi iboard before ivale isipho ukuthi thembe sokubuya nini. Then emva kwaloko namanje njengoba ngihlezi phansi kimi kuyafika ukuthi kungahloniphi okukhulu nje okwenziwa umphathi esibhedlela ukuthi angafaki nomuntu oyedwa nje ozayo la ozokuthi sikhala ngani ngoba sikhala ngesibhedlela esiza umphakathi futhi okubuhlungu nje baphele kakhulu abantu kulezi insuku kumele ngabe nje ushaya nawo nembeza. So awuzokumangala ngisho ukuthi umphathi esibhedlela une-medical aid kanye ney'ngane zakhe uzongamangala. So mina bengifisa ukuthi nje iboard isipho ukuthi izobuya nini bese futhi ngifisa-ke iboard isinxusele umphathi sibhedlela ngoba umuntu ke waba nenhlanhla waba nekhansela kodwa kuthiwa i-LTT. Uyazi mabe reporter lezi labachazi ezikhuluma la kanti nama-report lawa bawafihlaphi ngoba kumele abe lama-report anjengalawa ayavela ukuze kwenziwe i-follow up ukuthi
icase yomuntu owashona kanje imi kuphi manje. So mangabe kuwukuthi umphathi sibhedlela uvikela abasebenzi abangenzo okuyikona kanti wayini engakhomba umsebenzi yamhlula amuke vele ngento oqoqonde emsebenzini. Ngoba obvious into esimple ekhomba ukuthi la uCEO yena abasebenzi uCEO ephezulu uvikela abasebenzi because mase kufuna kuresponde yena kwenzakalana. Nesihlobo sami ngo2016 sasiyodeka ke sona then sathola amawele ekutholeni amawele then leli linye lashaya kahle isikali then leli linye ke lingashayi kahle ngokuthi ke uphuma esibhedlela umntwana engakashayi isikali then ke base ke bamhlalisa esibhedlela mabemhlalisa belibe bemchecka ke ukuthi khamba kanjani base bethi bathole isifo sejaundice. Then emva ukuthola isifo sejaundice ke bamfake kule machine le then wadla ngamapayipi ke then mayedla ngamapayipi ke shuthi kuhamba isikhashana nje then kumama umntwana ambona umntwana ekhukhumala isisu ngendlela angasayiqondi then ke kwamakhathi beqala ukuphenika ukuthi kwenzakalani ngomntwana bafonela iambulance from eGrace. Uma befika ke imthathu mama umntwana iambulance ahamba eGrace mayefika ke bem-attend odokotela I think mhlambe babe u6 bam-attend umntwana bavele odokotela basho ukuthi ke i-mistake from i-mouse so ngekashaya u6 umntwana esaphila shuthi akangasizakala from lapho kwi-certificate sokushona babhala ukuthi it's a natural cause. I-natural cause kanjani because bathi mistake from hospital so nje thithi kuze kube today closure asikaze siyithole. So mangabe ukuthi inkinga ngalezi ngapha umphathi sibhedlela usakhonza ukuthi ayi noma angayini angayikobani. I know about the end of busy was umuntu esimple la ibhayibheli nje ibhodi sitshela ibhodi ukuthi izobuya nini then thina kwethu njengoba siwumphathi sifuna ukusiza ibhodi ngemashe yeMaus ngoba namanje inkulumo kasisi lapho aphamile wahlatshwayo ubhuti usibalo uhlakile icase all case afana ibhizithiwe afana case la amafayile awavezwa so nje kusimple thina kwethu asiwumphathi ukusiza ibhodi ngoba ibhodi ichila thina siwumphakathi nasi iyona. Siyabonga ilokho.